Greetings to everybody that has come here tonight, and I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. So we wait for the children to arrive, and then we'll begin the service.
Wala o tu leo ni su ni tami titi o whatu ia te iri o lai tu luma o whake ake. Mono o te whaiatu ia te tō. A rei mua o tō ma mea I pe o tamaiti tō te ne sālawa I maru o ia. O le nei o se whamau rana ia ia te ia pe o le tamaititi. I siri lea I o maro. Lea tātou tāpo ia tu I le tū.
ia whai matau na ia vi ia ai le ani ia ruka le We thank you, Lord. You are so good to us. Jason. We have found out people give us. Ya joy. O mato fato ese. Mata utino atu. O mato ese. Ma angasa la pea. Ya te oi. Alofo mai. Fa amanga. Mato lau fana. Avea ia ni maniu. Ale jojo o ese. E whaamama ai, o mātou se uma. Amen. Talo o marawa. Please God bless and make us Lea tuai, alofu ma whaamanuia I mātou uma. Whaamanuia o mātou, aina, whaapele mātou e kalesia. Ai mais tina to uma o mātou putu whaatasi. I lenei aso taua mui mātou le whanau. Whai nai mo mātou uma le putu, le asa mai. Ai mai se lo file mu. Alofa I tina to uma o lo mamai ma whaanoa loa ma whaia mawani peso suani. Whaatasi mai I le mātou lotu leo wa whaia peso suani mai. Ina ia awala atu ia I mātou le whanau, le aonga susai. Ka apele au talago, lo upu ma lo whingalo. Tātou mafuta pēr mo oi I le nei aso. Ma aso uma o mo mātou ola. O mātou stala atu, nei leo uma whatasi ai. Moa ma o mātou mana olilo. Ina ia whaia I ai, lo whingalo. I le suafa lava o Yesu Keriso. Lo mato aliki, le faula. Amen. Amen. The children will just lead us in prayer for our praise and thanksgiving, our confession, and some of our intercessory prayers. O tēnei nei, o rena ausi me kuste lea tātou masani, ka o te tau kusi sā, o siri nuna mai pēsi suli a tia, ka sino me te tau. Au whaitau le kusi sā, O le whaitau wina o le awhionga pa ia ale atua. Salamu, ona skulu ma le ono,
Whai uku mua mua se ia o ina lima. Selamo ono skulu mali ono. Whai uku mua mua se ia o ina lima. O le a o whai tawina atu. Le lalo langi o mai, ia o tau ala langa atu I le atua. Ia o tau pepese atu I lona suaku mamalu. Ia mamalu ia te o tau lona viinga. Ia o tau whai atu I le atua, e matua me tau tia oi I au maluenga. O lau malo si tele e wha atanga divi I atu ai, ia te oe o e uaita ia te oe. E ifo atu lava ia te oe, le langi uma. La tau te whai pe senga, ia te oe, la tau te whai pe senga I lo suafa. O mai ia o tau mata I ngā ruenga ale atua. E matau tia ia I mea rana whaia I le whanau atangata. O le tuwhi e whai tau e lua, mo mai I le Yeremia lua iwa, whai upu e wha uma I le whai upu e fitu. Yeremia lua iwa, whai upu e wha uma I le whai upu e fitu. O loku whāpea ona whetulai mai o le alii o au, le atua o Israelu. I le tau wheanga uma, nā o whatawhea mai I Jerusalema I Papalonia. Ia o tau whaiwhare, ma nofo ai, ma ia o tau tutuina, whaatoanga mai ai ona fua. Ina whai awe au tau, ma ia whanau nau, ai atalii, ma a whawhine ia te o tau. Ia o tau a mai o fwoi, a wā ma o tau atalii, ma whai ni tane, ma o tau a whawhine. Ina ia nā tau whanau nau mai, te mā, ma teine, ia whātoi teleina o tau I le mea. Ai o wā le whātoi titia. Ia o tau sairi I foi ia mani mea. Le ai, wā o whātowhea ia o tau. Ma ia o tau, talo atu, le alii mo le nāme. Wā o lona mani mea, e mani mea ai o tau. Tusinona tolu, mau mai lua Timoteo, mata uku e lua, a mata le whai tau mai koi uku e walu, se I o I le sepulu ma le limu. Lua Timoteo, mata uku e lua, a mata le whai tau mai koi uku e walu, se o I le sepulu ma le limu. Tato whai tau e pei ang masani ai. Ia e mana tua Yesu Kiriso, ua whaatuina mai o ia na ie ua oti. Le whanau lava a tā vita, e tusa ma lau tala le rei. Ono lea uti ngai na ia. O na nono tia o a u peisa isi po pangta. Au le afionga lea tua le no tia lava lea. O le mea lea, o te ona sa I ai I mea uma ona o le au pilipilia. Ina ia maua e I lātou, o I le whao la tanga o loo ia Kiriso Yesu ma le manuia whaakabau. O le upu monu li lei. Le a whai tātou te oti whaatasi mai ia. Tātou te ola whaatasi ai fōi. Pea whai tātou te onosai. E whai fōi I tātou ma tuku whaatasi mai ia. Pea whai tātou te whaapiti a te ia. E whaapiti fōi o ia ia te I tātou. A whai le wha mauni tātou. E wha mauni pea lava ia. Wā le mawhaia e ia o na wha fiti ia te ia. Ia e whaamanatu ia te I lātou I ia mea. Ma tau tino I luma o le ri. Aua nei lātou pe whina o wai I uku. E lea o ngā le nā mea. A e whaeseseina ai e oe whaalomano. E tamu whai ina veo oe manu e ua fia mai I ai I le atua. O le whai ngā ruenga le ai se mea e mai. Nā te upu moni.
sepuluh pitu, whaiuru sepuluh tasi, e le whaiuru sepuluh iwa. Luka, sepuluh pitu, whaiuru sepuluh tasi, e le sepuluh iwa. Ua alu malanga atu i Yerusalema, ua u ai Samaria Makalimaya. Ua atu o ia e tasia ai, ona kata aia lea mai o tangata e le pera e totina na furu. Ua tutu mamau mai na toro. Ua lato ala langa, ua whape mai, ye ali ie, Yesu, ye e lofa mai a teima a toro. Ua tine fia ia, ana kutalai atu lea ia ia te la toro. Ino ia, ia whaai atu o toi o si whalanga. Ua lato, ona whaamaina lea o ia lato. O la tasi o lato ua nai loa ua whaamaluluina o ia. Ona toe pui mai lea o ia. Ua vivi atu le atua mai le leo tele. Ua whakae whau ia i ona vai ua whakatai mai ia te ia. O le Samaria pui o ia. Ona whetalai atu lea o Yesu. I le whaamaina e le tō tina mafu. A o I whea le tō aiwa. Ua lea I loa e ni e tō fōi mai e vivihi atu le atua. Nā le nei tangata ese. Ua whetalai atu o ia te ia. E na tulai ia ina alu. O lopa atu atua ua e malulu ai. Whakmuni oi mai e whatawina anu whenua pai le atua. Thank you, kids. This is the time we're going to do baptism. As always in the Sunday school, we are always happy to receive some of your newborns or young ones into the body of Christ. So we are going to celebrate baptism tonight. Maita maiti ya Yesu le Mesia ona tulia lava lea elona auso eitai uavave sila via mafeta lai mai lava ina au maita maiti ya te Masanidato, tersama sama dengan Pakistan. Beliau mau mai e poa mo Malakai, e mai la tia le Pakistan. Pai foi o South Carolina, e mai amora le Pakistan. Alfa mai e le fiona lo tato di, tu ina mai a tau ku le mo lava i nang ma le nang. Nei, eu to wa tu fai mo lava mo so. Baptism is waffle tomorrow, and everyone they want to do some response. Poa Malakai for people Karen, Lalabatu Tamana affair with Palacia. What do you ask of God's church for Latia and for Honora? Yes, be loud. That's all right.
requesting. I ask you, do you believe that the gospel enables us to turn from the darkness of evil and to walk in the light of Christ? Matia, Ma'amora, ia whaamatana e le li o ua taringa, e te mua mo nei lai i ana upu. Ma whaamatala o ua mutu, e te whora atu ai, ma tau atu rona me ina. Tātou whai matasi, i whamukone mungulu, o te Tatonu le atua te maa. Le whaia langi ma lalulangi. O te tarito, Jesu Kiriso le alo e toa tasio le atua. O te taritonu le angau pa ia. Pa pere ka le sia pa ia ao ao. I mafutanga o le au pa ia. I whamangaro ino ang sala. E toe whaatuwina mai o te tini o lo. A toa ma le olo whapau. Amen. Ia te o tō le li. Ia whape ia te oe. Si atu o tō ngana. Si atu o mātua nganga e le li. Ia o tō whasta i atu le li no tō tō. Mātou te avatu ki a te ia whaftai marviinga. Tātou ki tāno e whapa ia, le mai i suawa i nei. Whapa ia le mana o le nāni pa ia. Ina ia tanu mi ai, no whaama mai nā ia no sala uto e whatuina mai ai i nā ua i le ora fō. Na tia, a mora, o urualama nā whiu mai ai ke riso. O urualama na pōpua ngā tia ai o ia matalia i naiti ngā o ke te mane, mane pōmisa o kare wari. O urua fōi nā langa ai o ia, ua tamu. O uruana manu malo ai o ia i le oti, ma o roti talo i pēa o ia i le tūtama tango le tua. O ilama i o le i roi i le. Pakisoma o tamu waile upo o le apostolo leo u whaka mai. O tātou mana lofa. O wāna o mua i lofa mai i le tua le a tātou. Latia Corona Home. O te pātutatu i a te oe i suafu o tamā. Mariano. Mariana. Nā mata atu le sō. Iai o ru. Whai loko i sa tau. Nā whiaia mai tātou uma o tātou saria i nei Latia. I tono le kāre sia pa ia amau, pe i una kōroa i mwilei ke risa. Amora, Benita Moresi, o te kāre te soatu i a te oe suafa o mā, Mariano, Mariana Kapia. Amora wa amata i asa nei, na iai o runga, me whai nongo o le sātou. Leo iai mai tātou uma o tātou talia i nei, amora i te tono o le kāsia pa ia o a, pe i o te kōroa i mai iai ke risi. Na tia ma amora, ma whamanuia o rua i le li, sausi a te urua, whamana marama i le ri, nona whonga i uma i a te urua. Ma lofa atu i a te urua. Whasanga mai i le li, nona whonga i a te urua. Ma tuina atu i a te urua le whiri urua. Malakia and Karen, I ask you, will you provide for that Latia and Amora Christian homes of love and trust? We will set before Latia and Amora the example of a Christian life. Will you always pray for them?
Will you encourage Latia and Amora to grow within the fellowship of the church? I charge you and the people of this congregation to maintain a life of worship and service, that this child and all the children among you may grow in the grace of Christ. Dai, ia o te maina le matatou, e ra o mau me kalisia le tua, pe tō tino atu ea, o le au tō mana mamoina ma tō sia le whana nei. Ai mai se fo i whana uma le kalisia. Ia la uma o le whana tua, i le iora ma tupu ai, i la tō me tusa ma o la tō papisona. O le a whapea lava o na mātou whaia. I le fisoswani mai o le atua ia te i mātou. The last part of it. The tira ma ora iene taimi, o le asa fo, le au ua mara malama le leia. O ua lava o mea tō tino whapele pele e kerisa. Nei mori ngā o le whapanatu ai pere a te utua. O Iesu o le mara malama o le rorilani. Le ua sa mawari pere whanau o le mara malama. Iesu atu lo ua mara malama i le rorilani. They may grow until such a time when they know that Rosetta, Isa, and we especially pray for our Mora's godparents who are here with us, Christina and Carissa. We also remember all their families and friends, and she will bless them. O te mene, na sauni maile, ya ngā sa, ya whai la tuku whara. Besi.
Wa'u o wau. O te tautana foi I au tūna whono I luma o tupu. Wa'u o saina. Ia e manatua, lau a fionga, lau au auna. Wa'u o heta. Iaia no o topi tapoe. Wa'u o teta. E sili ona le lei a te au, lau tula fono. Nai no le afe o aro ma rio. Wa'u o iota. Ia o mai ia te au, no lofa muti muti wale. Wa'u o La meta. Neri ie o mausali lau whiunga I le Wa'u o mema. Watele lava le o nau nau I latu la fonu. Wa'u o runa. O nau fionga o le sulu o vai. O le mai o lava I o ana. Wa'u o sameka. O lo ula fitanga oe ma lo o talika. Wa'u o be. Ia dudu alo mai. Mane alo fafua mai. Ratia. Wa'u o resa. E moni lava lau a fionga, talu le amatanga. Tau, e ora lawa aku. Ina ia o viri I atu ka te oi. I have these cookies, and I'm going to put it in the jar. Please do not touch it. I'm going to eat it later. Who ate the cookie from the cookie jar? Me? Yes. You, not me. Then who ate the cookie
from the cookie jar? Who, me? Yes, you. Not me. Then who ate the cookie from the cookie jar? Number 10 ate the cookie from the cookie jar. Who, me? Yes, you. Then who ate the cookie from the cookie jar? We all ate the cookie from the cookie jar. We all ate the cookie from the cookie jar. Sorry. Our Everything, so tell it yourself. Don't be afraid, just tell the truth. Walking every day, all along the way, I'm walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadows, walking every day, all along the way. I'm walking in the sunlight, walking in the shadows, walking with Jesus alone. I am the way, the truth, and the life. That's what Jesus said. I am the way, the truth, and the life. That's what Jesus said. Without the way, there is no going. Without the truth, there is no knowing. Without the life, there is no living. I am the way, the truth, and the life. That's what Jesus said. While they Allah, morning by the Allah, there's a line by His school. While they Allah, morning by the Allah, there's a line by His school. That's the Allah, never find the Allah. That's the Allah, never find the Allah. That's the Allah, never find the Tupu. While they Allah, morning by the Allah, there's a line by His school. I am the way, the truth, and the life. That's what Jesus said. I am the way, the truth, and the life. That's what Jesus said. Without the way, there is no going. Without the truth, there is no knowing. Without the life, there is no living. I am the way, the truth, and the life. That's what Jesus said. That's what Jesus said. That's what Jesus said. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking. O lene yaso, o le luka, spulman fitu, a mata spulman tasi, a o spulman iwa. O le tala I le pere, e tua spulu. Lea na wha amalolo I Yesu, pai mai, e nā o le tō tasi, le pela na toi foi, e whakatai atu I atia, o le whenengalo I Yesu, ina e tātou whaafoi atu. E whakatai ma le vi inga e le tua, e le umaro na lofa, e le umaro na wha amalolo, e le umaro na wha amangalome, e le umafoi, lo na wha asao loto mai. Iaso uma, ma teimi uma. Tato tino, ma fau, loto, ma ngama. O leo la ausu, I pese pano, e winga I leni tala, e le leile, e wha maoni o ia, e wha lava no na lofa. God is good. All the time. All the time. God is good. Ia o tō o mai a te au, o a ufoi I mano lo wai o tō.